umuntu atateganisibwemo that line of education wa marasini ya mukaga watandikalo imyaka na wajimara ejo nanka certificate yo iratwara bwireki okugira ngo fule oyishirizwe gukora okupracticinga emikoreje yo basically ni nkamezi nkamwenda umwe less than koma kagumuninga kurigiro ku wagikora so kushanga maybe wagikora wagiheza wagikora inikosi utateganisibwe mununo baramizi nkamwenda kugira ngo byona byahwa waheza bakwereza practicing certificate ya mwe wa graduatinga wazo mu law council precision wagera bamu watunga practicing certificate. Now harundi ijo kosi ya diploma ya ro kugira kuwa heza senior 6 wagenda washanga maybe points utazine nyingi ninga kasente kakataro je konkano ndagumu mu line je yaro no basa gukora diploma haro diploma course mwene iyo kubasa gukora nka an administrative law course mwene ya hands yo kugira ngo ti degree nkana ini diploma deno chiheza ogumiza mu advancing oza gukora bachelors ubaroya. Okay.